Pozdrav svima. Evo nešto što sam slučajno danas pospremio. Pa čisto da vidite moj radni stol, moj radni kutak. Tu sam podstanar u ovoj garaži. Tako da sam, opet ću se udaljiti, tako da sam i ograničen na ovo tu. Imate u mojim videima kako je nastao ovaj stol i jako sam ponosan na njega i hoću reći nije to loš stol, to je dobar stol, ima on tu sve što treba. Na brzinu ću samo proći jer nemam čak i večeras nešto puno vremena za snimanje. Ali sama ideja, vidit ćete da je ovo nastalo od dvije podnice. Znači od dvije podnice od nekog kreveta. I htio sam samo prenijeti tu sa strane, a tu se ne vidi, tu je strujni alat, tu sam ja, strujni alat, alat za vodu, da loše se to vidi, jel nekakvi projekti, ne znam nija što je tu, ovo je kanta za smeće, mali škripac, veliki škripac, radna ploča, daska. I tu su i nastali oni moji videi, na to sam isto jako ponosan kako ja njih snimam. Znači, jednostavni pant i drvo. I drugi pant se nalazi tu. I ovo se ovako okači i na ovo se sad, evo valjda se vidi, tu se sad ovako stavi mobitel. I taj mobitel, super sjena pokazuje, taj mobitel sad stoji tu. Uglavnom kad snimam video onda upalim ovu tu lampu. Evo ga, dobro. Ćemo vratiti gdje je bilo. Sad, kako je nastao ovaj stol i kako je to sve sortirano. Pogledao sam ja neke YouTube videiće o načinu na koji ljudi sortiraju taj alat. Nemam pojma kako je sortirano. Poanta cijele priče, i to i vama kažem ko će raditi. Ja bih volio da neko napravi ovakav stol, da ga vidim kako ga je napravio. Kako se to krene. Jednostavno, krenuo sam od stola, ova polica je tu nastala sama bez veze. Tu, da, ovo su reklamni, jel, ne želite znati zašto je to tu. Primjerice, ključevi, ovo su mi super kutice iz Lidla, tu su jel ovi sitni alatići, šarafići, svašta nešto. Ovo su isto projekti u tijeku, ovo je isto neki projekt u tijeku, ovo je, što bih rekao, svaštara, ne znam što sam radio s time. Ovo isto svaštara, uvijek se tu nađe šaraf koji treba šta god da se radi. Znači ovo nije sav alat, tu jednostavno čekići koji se upotrebljavaju, rezalica, vamo tamo. Što sam htio reći, prvo što sam napravio sam ovaj tu nosač za šarafcigere. Jer obožavam ove male šarafcigeriće, oni mi tu stoje i ove... Znači to je što se koristi. Tu su okasti ključevi, još poneki šarafcigeriće, ovo mi uvijek mi fora nosite. Evo ova klješta, vidio sam ih u autu. Znači ovo je što sam prvo stavio, ovo tu sam stavio, ne znam, nije bez veze i onda je išlo ovo tu za klješta. Tu su štipalice, ovo je šarafciger isto. Da, nekako da kažem kako šta. Jednostavno kad bi nešto radio, samo bi tražio gdje bi zakovo čavlić, evo tu je čavlić gdje nešto fali na njemu. Gdje bi zakovo čavlić i stavio bi. Ovo je isto jedna moja idejica, ovo je zakovana krpa. Zašto je zakovana krpa? Ima tu jedna krpa koja stoji. Ali ta krpa je zakovana zato što hrpu puta sam nešto radio, fali mi krpa, moram nešto obrisati. Znam da je ovdje zakovana krpa. Metlica, rezervna lampa. Sad tu su alati. Flekserica, makita i tu je jedna rezervna makita. Uvijek koristiti s fleksericom ovo jer sam završio na hitnoj da mi izvade špenu iz oka, nije ni malo ugodno. Tu fali šrauba zbog onoga knaufa što radimo, ona tu visi, Einhelova ova ubodna pila, tu je Bavarijina brusilica, ne znam, 120 kuna sam platio, gle radi, Black & Deckerov mouse, znači to isto jel brusilica, tu je Black & Deckerov cirkular, tu su jel
tiple, ne znam, dvotaktol, ulje za motor, tu ne znam ja šta je, razni šarafi. Ovo su ovi dugački boreri, to mi uvijek treba za nešto kad se buši. Bitovi, boreri. Ovo je jako staro, ovo je kutija od neke klamerice, ali tu uglavnom više manje držim sve borere, osim ovdje, tu su boreri za željezo. Ali jako rijetko radim sa željezom, pa mi je to tu. Tu su cure, jeli, samo gare, ništa plavo. Plavuše su za dječake, crnke su za muškarce. Sad ne znam šta će meni one tu. Uglavnom, isto alat za drvo. Neka kutija. Ovo isto neki projekt u tijeku. To ni ne znam šta je. Ovo je pegla za PPR cijevi, znači za vodu. I ono što najčešće uvijek koristim, znači uvijek mi mora biti skalperići tu. Skalperići tu su ovi neki malo veći ključevi. Ovo su sve razne ne znam, nije bočasti alati u bocama, šta znam šta tu ima već svašta nešto. Znači klješta za rez. Znači kako su ona stala tu, jednostavno nisam ih imao gdje okačiti, okačio sam i tu, ja znam da su uvijek tu. I kad klinca šaljem po nekakav alat, lijevo na strani na radnom stolu, desno na radnom stolu, vamo, tamo, ovo, ono, on će znat. Znači središnja tu je isto klinge za skalperi. S tim da kažem, ovo nije moj, neću reći reprezentativni alat, ima tu dobrog alata i kvalitetnog alata. Mjetar i ovo mi je super, uvijek znam gdje su olovke i uvijek mi fali olovka. Tu su izolirke, pik trake, vamo tamo. Ovo ne znam, isto neki šarafci igrić, to je vjerojatno iz dosade sam bušio rupe. Tu su ovi sitni, okasti ključevi, tu je kad pijem vino, jel? Vaga i to je to. Uglavnom što sam počeo pričati, izgubio sam nit. Kad klinca šaljem po nešto, uvijek znam gdje šta stoji, znači uvijek ću mu pokazati. A kažem, to nije reprezentativni alat, jer imam i drugu garažu tamo gdje nisam podstanar, ali je dobar dio ovog alata ide i u tu garažu, pa sad te garaže djeluje prazno. Ovo mi je dobra forova daska kad radim na njoj, da on ne oštećujem, jer ipak je ovo malo deblja, nekakva iverica. Sad tu dolje sad, da li ja mogu paliti svjetlo, samo malo. Da li mogu paliti bljeskalice, a nemoguće zbog slabe baterije. Znači, tu je, ovome sam snimio i video jedan. Tu je ona iskrica 1500 vati, stvarno je jako je dobro. Najbolje potrošeni 579 kuna, onako jako je dobra, jako je zahvalna. Paljena žica uvijek, znači radni stol bez paljene žice ja ne mogu smatrati radnim stolom, znači ti mi niš ne radiš ako im nemaš paljenu žicu na radnom stolu. Šta je tu? Da, tu je alat za keramiku i ne znam, neke gletalice, staklorezac. Eto, ako neko i dođe, gledajte ovaj video do ove točke, da ga zanima rezanje stakla, nek stavi u komentar, objasnit ću, nije teško, isto sam ga se narezao, nisam stručnjak, nisam profesionalac, ali onako, postaklio sam u jednoj zgradi, uglavnom nije bitno. Znam rezati staklo koliko mi je potrebno. Šlauf vaga, šlauf po metru i to isto ako nekog zanima kako se radi sa šlauf vagom. Rado ću objasniti. Šta je tu bogde? Da, tu je ostatak čekića. Ovo sam ja radio ručku za, ovo je čekić. Ovo je isto jedan od mojih radova kako sam izrađivao ručku, jer ovo je namotana špaga, jer mi je živciralo. Tu su špage za opucavanje, gumeni čekić i ova govna za skidanje, kako se zove, za skidanje čega, čovječe, za svjećice.
Znači evo još jednom, ne znam sam nešto, ovo je lampa sa magnetom, tu je mala vaga za pomoć, tu je malo veća vaga, Elixova vaga, ništa specijalno, ne znam koliko sam je platio, 40-50 kuna, gle, radi. Ovo su posudice za uvijek nekakav bit, tu se odloži šta znam, nekakav bit koji treba. I naravno obožavam kombinirke, papagajke i tu su ove velike, to sam i sakrio, da se vidi na snimci. Tu su te, što kažu, rocange, baš za vodu, za vodoinstalacije. Sitni imbusići, finomehanika, evo još ovih imbusića, prašna je pala koliko radim s time i 20 metara, još metrova. Da, ne znam koliko se ovo vidi tu. Malo. Da, i definitivno ova lampa je okretna, jer nikad ne znam šta snimam i kad će mi trebati za nešto. Ovo sam imao jedan strgani metar. Stalno mi sindikat dolazi tu. Spasio me nekoliko kazni. Uglavnom, imao sam potrgani metar. I onda sam ga tako na taj radni stol povukao. Samo već se zaboravio otkud. Da, odozgor ide početak. I onda recimo ako me nešto zanima koliko je ovo i sad dok bi ja stavio metar, mogu tu odokativno staviti, šta znam, je ovako. Od 60 do 92, evo, 32 cm. Čisto mi je dobra fora. Tu su ove male pilice, strašno korisne stvarčice. I to je u biti to. Kažem, ako nekog nešto zanima, otvoreno uvijek za komentare, uvijek ću odgovoriti. Gore isto ima hrpu stvari. Da, gore ide ovako, recimo. Ovako ova košara. Sam nešto izvadio. Kabel. U njoj mi stoji kabel. Evo ovako ona stane tu gore i mislim da je ideja za stol baš dobra. Pogotovo kad ovako izgleda dosta popunjeno i fino. Tu čak visi, tu čak ne vidi se, loše sam se pripremio, vise lojtre i moje radno odijelo i znak za speed limit. Ništa, hvala na pažnji i doviđenja.